Ukuhlabela kwenu kuvusa yonke into, nihlabela kamnandi ngaze. uNkulunkulu akusisa. Amen. Ngalo mzuzu ngiguqe lapha nami kwakhohlwa ubhekile. Ngiyacela uNkulunkulu ame nami noma nginjalo kodwa angishiye. Ususwa indaba yokuthi
ukuthi ubaba oseduze kwami ubaba uNkosi siphuma eyiphungweni siphuma-ke endabeni enkulu kamene teke lufasini mene tike lufasini usho ukuthini lo mbhalo incwadi kaDaniel 25 verse 5 noma-ke 5 verse 25 mene teke lufasini ngiyakhumbula le uma ingasho njalo uthi Daniel 25 verse 5 25 verse 25 kanti uthi lo mbhalo ungumbhalo amen obalotshwayo mine tikile uphasini lokhu uzokuthini kungicacisela kwento mina usho ukuthini uThixo ubalile umbuso wawo uqedile utikele ulinganisele wena ulinganisiwe amen iqhubeka ba esilinganisweni esikalini ufunyenwe watholakala ulula Peres umbuso wakho uhlukene unikiwe kwabadala amen indinga mina tikele uphasini usukuthini ukuthi umbuso wakho uphelile ufakiwe esikalini wafunyaniswa ulula umbuso wakho wanikezwa amaPharesi incwadi leyo wathi ngelinye ilanga yake yafundwa inkosi inyanga yezulu iyifundo izokhipha umhlangano ngedlangakazi Manazaretha ukukholwa kwalapha ekhaya kuyisikhali sonke sihlala ngemizuzu ngey'khathi singena kuso khona lapha eBhayibhelini uthi uNkulunkulu ngithi incwadi yamaRoma uthi ngizawuhlangana nani iy'khathi ezintathu njalo ngenyanga ngizohlangana nani iy'khathi ezintathu njalo ngenyanga ngamanye amazwi uyohlangana nathi 14 hlangane nathi 23 hlangane nathi 25 yizo-ke iy'kali lezo mina tekele ufasini yilapho umuntu akalwa khona sewuyayizona yisi isikali leso mina tikele ufasini ufakwe esikalini tholakala ulula umbuso wakho uqede ibe mnyama anethusi nami nginezami bodwa ngithi angikusho lokhu uthi lo mshumayela kade siku-23 ngapha eMpumalanga la ngikhona uthi
uthi ngafikelwa isikhathi ngahlala ekhaya ukholwa kwaphuma le sahamba nje isikhathi nasayina ngo-23 lo ngikhuluma nje le ndaba yalo baba eyikhuluma ifakazayo iloko kuphela ngiyazi ukuthi u-23 inkosi lemithathu uNkulunkulu asohlala naye ngayo sikhuluma indaba zakhona ziphelele khona lapho kodwa isifundo siyadluliselwa phambili ayibonga Nkosi uthi kwathi kumhla ka-23 walala bese ibukela amabhola nje walala kwafika iphupho kuye uthi wayibona ehamba endleleni esikhotha esinotshani obude mina etekele ufasini uthi le ndlela ngiyayazi kube njengoba indlela esuka la inqambeya lapha esigumeni ngiyayazi ukuthi ngizothi wa ngeke isikhoshana kuphukele kwaNkosi kodwa ngalesikhathi vele sibonakalisweni le ndlela ngiyazi ithi mangeke umgwaqo ngithi laphayana okhalweni kube nesikhotha esikhulu ungabe ngisayibona uthi kwenze into efana le ngenzela wena umzekelo kuthi le ndlela ayazi kodwa ngesikhathi vele sibonakalisweni azange ayibone waya le akangayibona waya le akangayibona uthi naya le akangayibona uthi ngaphambili angayibona ngayibona le ndlela le ndlela ngiyayazi ipi na isekho uthi kwasekuvelizwe lathi wena usayi ku-23 angeke ufike lapho siyakho uthi uzwa izwi lomfundisi wangakubo waphaphama ukumathi uyabheka namhlanje ngihlala kanti amakholwa abiziwe njengoba ebiziwe namhlanje mhlambe kukusasa kuyisonto nje mhlambe sibizwe esigumeni noma sibizwe ngale kwenkani asuke naye aye khona mayifika khona amfike lo mfundisi ade mbone sibonakalisweni uthi ngene inkonzo kavuka nathi iye uthi la iphela khona kuvala kwenziwe into ahlabelele umfundisi bese ebheke kumva athi lensizwe umsuku athi umsuku uthi angisho phambi kwabantu awusezi ku-23 angeke ufike la esiyakhona kodwa ngiyambongela ngoba wayizuza ikhaya mina etikele ufasini fakiwe esikaleni walinganiswa uthola athi indlela ngeke azibone ngeke ayibone namhlanje seyifuna ithanda ngeke kodwa azayibone kuyisifundo-ke manazaletha manje enkosini ngithi-ke bantwana benkosi ngingeke ngande nezinto eziningi miningi imisebenzi kaShembe ubaba uNkosi ithuba kalinikanga mina nje kodwa ngiyathanda ukusho ukuthi njengoba silapha siphambi kaMkhululi weziboshwa siphambi kamenzi wey'nto zonke nokukholwa kwethu kumbaqambili kufuna lokhu ukukholwa kwethu sikuhambisane noma sikuhambise kanye sikholelwa imphefumulo yethu sikholelwa ukubona uShembe ngensuku zokugcina sikholelwa nobabamkhulu izolo sifuna ukubona uShembe sisikholwa umzimba imphefumulo yethu sifuna futhi ukubona uShembe ngensuku zethu zokugcina sifuna futhi ukuthi obabamkhulu bethu nokhokho bethu nayo yonke imindeni esothula umhlabathi ithole ukuphumula emazulwini nathi ngoba uma yona ingezokuphumula emazulwini ikuphi kade esokukholela uma umphefumulo wakho uma uhamba nawo ufike uboshwe kanye nawo kanti besenzana emhlabeni uShembe khona uShembe lo ukuphila kakhulu ngapha eThokozani emtuba la khona umhlangano umshumayeli wakhona wakwayizuza inhlahla uma ngizomshumayela uZulu wathi esemhlanganweni
ngoba kuyenzeka ushembe ame la eduze kwethu abashumayeli babe bephithiza beyale nale babophe iy'ngodo zesibaya okanye benzani. Kwathi ngalo mzuzu inkosi uthini ngokwenkosazana imile phandle komuzi besebenza abantu kwaqhamuka imalasi. Yathi inkosi umshumayeli xosha nansi imalasi. Wayixosha ngapha kwendlu yaqhamuka ngapha. Waphinde wayixosha ngapha yabuya yavela ngapha. Wayixosha ngapha yaqhamuka seyiqhamuka ngapha. Wathi buza ukuthi ifuna. Wathi awuzoyibuza kanjani imalasi? Ufuna mhlawumbe ukwazi ukukhuluma-ke ney'lwane zonke. Wayesethi-ke kuye, uyazi ukuthi le malasi yini ukhokho wakho lo. Ukhokho wakho lo uthi ulambile. Inkosi yakhipha imali yamnika yathi akawuthenga isinkwa esimhlophe abuya anikeze le malasi. Wayikhipha imali yahamba imalasi. Wahamba umshumayeli wawuthenga isinkwa wabuya naso. Wathi qobele uyibekele epletini. Wayiqobela. Wabuya nesinkwa esibrown noma-ke esimnyama. Wayiqobela kodwa evungama ukuthi ngingaqobela imalasi isinkwa nje ngiyibekele epletini. Akangasibeka epletini wasibeka phansi. Yathi nyalo yafika yasinuka yasiyeka. Yakhuluma noShembe. Yathi unikeza mina isinkwa esimnyama. Angisidli mina isinkwa esimnyama. Yathi uthi akangiqobele. Akazange ngiqobele. Mina lona ngukhokho wakhe. Njengoba ngikule malasi nje kudala oyise omkhulu bakhe azange banginaki. Noyise azange banginaki. Nabo abanginakile. Ngingena lapha emalasini ngoba imalasi bengiyithanda bekuthi makudliwa ngidle ukudla kwami kuzo lezo zitsha ngiyinike zidlele khona. Uthi-ke manje ngingena kulezi imalasi ngigijime nabusuku nemini yeqe izingcingi ingena emizini yabantu kuze kufike isikhathi sayo sokuthi ife ngiphume ngingene kwenye ngigijime nayo inkalo zonke kufike isikhathi sayo sokuthi ife ngiphume ngingene kwenye njengoba sengikuleke manje. Inkosi imtshele ukuthi lo ngukhokho wakhe kanje. Uthi lapho senze njani na? Uthi lalela. Thatha hamba uyothenga iduku elimhlophe. Uhambe uyolibeka ngaphandle komuzi. Uma yafika le malasi ekhaya kini yalithwayelethela iyobe isimkhiphile bese biza umhlambululo ezomhlambululo. Nangempela ukukhuluma le imali sesiphele wakwenza lokho. Nangempela balibeka iduku yafika ngempela imalasi yalithwayelethela. Emva kwalokho wabiza umhlambululo wafika wahlambululo bangena nabo ngaphakathi. Wayesethi-ke kwasekuhamba iy'nsukwana wayeseyavela lo muntu wathi nakho-ke sengifikile-ke mfana. Qala-ke manje ungenzela imisebenzi le okhokho bakho nomkhulu wakho noyihlo bakho abangazange bawenze. Sikholelwa-ke imindeni. Sikholelwa imindeni enjalo. Sikholelwa nemiphefumulo yethu ukuthi ekugcineni simbone uShembe.
umuntu ongazange athi uyayikhetha inkosi yasebuhleni unyazi wezulu, nomuntu ongazange abhabhadiswe, nomuntu ongazange ambone uShembe noma mhlambe ongabhabhadisile ongamkhethanga uShembe kangene ezulu. Ngiyethulisa ngisho incwadi ikubhalile lokho ukuthi ukubhabhadiswa komuntu kuwukungena kwakhe ezulu, sivumelwano somuntu noNkulunkulu sokungena emzini ongcwele. Kodwa kuyasetshenzeka kabuhlungu nabantu bekubhekile noma ukhulwa yitshe bethuka uThixo wakho, umufelo bethuka uThixo wakho, uqoshwe emzini bethuka uThixo wakho, uphela umsebenzi bethuka uThixo wakho. Kuyasetshenzeka. Manje uma ngabe eManazaretha silapha sizosebenzela imiphefumulo yethu futhi ukuthi simvume uShembe ukuthi uNkulunkulu ngapha eqoqo kulezi ndawo ngapha eThekwini lezi ezingekho esisendaweni noma kwesibhedlela. Kwake kwenzeka lapha abantu besagayuka uGavini uhulumeni akangabe sawufuna base wenza bewenzele ezimobeni bawufihla khona kuwuphoyizeni ukuthi isibindi ngabe uhulumeni awubhena eSouth Africa ngayenzi lento spirit bonke ababephuza uGavini ngaleso sikhathi babeshona bebaney'nkinga zesinye. Kodwa still abantu bake bakuphoqa ukwenza uGavini sebewufihla ezimobeni bejike behambe beyazi ukuthi uMaseko lapha kuleya mthini leya uGavini wakhe amabhakede siwathola lapha sifike siye lapha siyigugu sifike sihlale phansi emobeni siwuphuze siphume lapha sesidla siyabuka Nkosi simbona uyawufihla kanti ngelinye ilanga lo yedwa uzofaka upoison beza ney'ngulube zayihamba isakazeka nje endaweni bangena emobeni bafike bawuphuza wathi nalokhu usukusele yafika nengulube nayo abantu babe-11 nengulube nayo yafike yawushaya nayo baba u-12 nengulube bafa bonke. Oyedwa walabantu osehambile emhlabeni wabuya egijima sebedwatshiwe wathi ye mntanami sisi hamba uye kwaShembe ufike khona ungithengele ithikithi ungithengele uMnazaretha ungikhethele inkosi wenze konke ngoba la engiselayinini kuwo phambili ngiyabona umuntu ongazange ungenakho lokhu engikubalela khona kangeni akangeni. Wayeyinkolo ngaleso sikhathi weManazaretha uShembe uphethe igezi noma ngabe kuthiwa kunjani abahluphi bamibona abayangisingela njalo abahluphi bamibona abayangisingela njalo sebeyasho ayimihlayo ebathi uPhuthiko uwakho. Inyanga yezulu yayisho khona lokhu yayisho khona lokhu ithi nizawulandela lokhu laba abashaya lokhu
bazawuhlabela bona izawushaya lento nihlabelele ithi lapho umuntu akasho into ayithandayo ushunyanga ezulu abayazi abayibona ngamehlo bamnkosi but yathi mayimese epulpiti abantu babehlabelela ibaphakamisa ngezandla abanye bashonisa phansi ukuthi phakama wena shona wena phansi wena vuka wena kanjalo ngoba yayiwuthisha phela neprofession yakhe kunjalo-ke kuleli sonto esiyethula lezi insimbi ukuthi nilandele zona mazikho niyilandele zingavali zona nisasele hambani ney'nsimbi kodwa kangisoli lutho nihlabelela kahle eManazaretha akusola musola lapho uzohluka ngisendabeni yokuthi-ke wabuya lo muntu ezentwaneni wakhe wafika wamtshena konke wathi loyoya laphaya engenapho lokhu kangeni lapha khona ushembe nguye ofaka abantu lapha wayengenye inkolo waya ngempela lo mntwana wakwenza uthi-ke lalela-ke mntana uyabona lo mfundisi usibanibani nosibanibani laba baqeda kuhamba emhlabeni nami ngisekhona baphambi kwami lapha basamile namanje usho abanye abantu abashona eminyakeni ewu-20 abadlula uthi bamile namanje lapha akuhambeki kuze kufike laba abantu abanala mathikithi badlule baye lapha inhle le ndawo engale ngaphesheya eKhazimpuzi bathi ngisho ugange lakhona liyahlabelela namasanga khona ayahlabelela uma ndithi nje Thixo wami mkhululi nazo zisho njalo lezi ugange lakhona nalusho njalo Thixo mkhululi kuhle ngoba umuntu oseke wahamba emhlabeni mayeke wahamba wayesebeka umphefumulo wakhe wabanjwa wakhonjiswa isidumbu sakhe kwathiwa akabuyela kafundi ngoba usebone indaba enkulu angikho lapho Manazaretha ngisekuthenini kuhle ukumbona ushela umsebenzele futhi la emhlabeni hlangana naye kathathu ngezikhathi azibekileyo zomxolela umkhulu wami mina nangizalima kuwe ngifuna ukuthi indaba kaShembe ikhanye enhliziyweni zethu njengoba kakadeni iyayivela ikhanye geqa indlela ulale kuthi ngesikhathi sikababamkhulu kufika indoda yakwa ngithi uNkulunkulu futhi ungiphelele nto namhlanje ngoba nalapho ebadelise kade uNkulunkulu ekhuluma yona le ndaba kufika indoda yakwaGubhuza ifika iya ePhakameni ayibathola abantwana ifika-ke iphikisana lo mama umyeni wakhe uyinyanga seyizamile le nyanga ukuhlanganisa iy'ngxabo zezihlahla namacebe nokunye ungakucabanga ukuthi lo mama akwazi ukuthi amumathe umntwana kodwa lutho sekuyiminyaka eyisishiyagalombili lutho umuntu eganile kuyaba kufika umuntu thizeni uthi hey awuyele kwaShembe Shembe bathi abasiza abantu ngapha enande ePhakameni kuseduze lapho wathi lo muntu ngathi uShembe angahlula lezi imithi yami le engaka engiyenza la uyini kodwa lo mama wayenesibindi nalo baba ngemthando bawayelalela wahamba-ke wamncenga bagibela ibhasi bayehle ePhakameni lapha behlele ezansi ngoba mawudlula ehleli nake ePhakameni ezansi kunesitobhi ngenta sebhasi lapha abantu basePhakameni ababehla khona wehla lo mama uthe mayehla lo mama nalo baba oyinyanga ubani ushabalala ya kwavela umuntu ethi indoda yakwaGubhuza ibizwa inkosi athi lo muntu ngoba yini umuntu wakwaGubhuza lapha uthi bese ngibona ikhona lo muntu okwememezile indoda yakwaGubhuza
iyafuna inkosi. Agcina umsecisha inqawe yakhe ayifake esikhwameni behle. Nalo makoti makefika lapha ezansi ubabamkhulu athi khulumani kwenze njani, ayichaza umakoti ukuthi hayi sekuneminyaka ethize ganela akekho umuntu. Pho mntana mbuhlalele na uthi hayi baba bengazi. Wayesethi lalela-ke ngizakunikeza umntwana ozofika akhiphe lento evimba ukuthi ungabathola abantwana, kodwa yona uma ifika nje bese phinde yahamba. Babuyele ekhaya waba muhlelo kanjalo, wahamba isikhathi. Wathi uyamfika nje uyambeletha, athi umbeka phansi wahamba emhlabeni. Wathi uShembe nobuya, babuya athi ndoda angithenile kuwe. Nami useshonile. Mbonile? Wathi hayi asiphindele. Khona amakhosikazi akwazi ukumela. Anesibusiso. Angahlakazi. Wathi hayi akubancane babuye Nkosi. Yathi uShembe selibuye. Ubabamkhulu. uNkulunkulu wangempela owumnyango namhlanje. Wathi ngizawuphinda futhi ngininikeze abantwana bama-twins umfana nentombazane. Kodwa intombazane yobiphelezele umfana. Bathi uma befika emhlabeni yona bese iyajika ibuyele ezulwini. Nangempela kwaba njalo. Bathi uma befika labantwana bafika vele bewumfana nentombazane. Bathi uma befika emhlabeni intombazane iyajika ibuyele ezulwini yahamba. Wasala umfana lo wagcina kuthiwa uhlezi ayoshabala. Umfundisi wagcina seba umfundisi walapha kodwa uhlezi. Akabonga uNkulunkulu. Lokho okungenzeki kubantu kuyenzeka kushaya. Amen. Mase kufikile okuphelele. Lokho kungaphelele kuzophela. Amen. Uthanda ungathandi. Manje baseKorinte ungayifuni. Mase kufikile okuphelele, lokho kungaphelelanga okunguhafu. Sogcwala ibhakede kwedikile. Kade ku-10 litha. Manje baningi bahamba ngokungaphelele. Mase kufikile okuphelele okuwuShembe unyazi wezulu bese kuyapheleliswa konke. Akabonga uNkulunkulu. Lapha ezivele kunendawo okuthiwa kusezivele. Funa ukuthi uzihlukanisele wena uShembe uNkulunkulu. uShembe uNkulunkulu uphelelisa konke futhi uqeda namadimoni yabashisa. Amen. Sakubona wekuphakama sakubona lapho kwa angisazi isibongo sakhona kwabantu kwaduma Shembe uNkulunkulu. Wathi-ke ngolunye usuku kwakhona izinto ezipakayo phakathi kwalo muzi. Kwakhona ukuthi hlezi endlini sukumese lapha etafuleni uhlala emqaleni enganeni ungazi ukuthi ubekwa ubani. Uvutha ugwayi la endlini ungaziwanga ukuthi uwokhelwe ubani.
Baba wakhona mayeke wangena endlini encane yahlala. Kwase kulandwa inyanga emzini wakwaDuma. Nakhona yafika yathi sakuchithile inyanga izinto zakhona ilungiselela ukubasiza. Kwase kusenjalo wasuka lo mese lapha wahlala emqaleni wengane ungazi ukuthi ubekwa ubani yaphuma yabale ingane ngoba bekuyinto yansakavukela ngomusa. Yawela into esikonje ngalokhu umkhoshanyana okulaya nje bawe. Yamalapha ngapheshe ingane yathi weduma. Kufuneka inyanga yangempela lapho. Yathi kusenjalo lo mese waphinde wasuka wahlala enyangeni ungazi ukuthi ubekwe yini yaphuma nayo ngejubane yabaleka yathi seyilapha ngaphesheya yathi kufuneka inyanga yangempela lapho. Kwathi kusenjalo kwase kufika amaNazaretha. Afika athi kulethwa amanzi athandaza athela umuzi ahlambula umuzi ageza umuzi enza zonke izinto. Abantu bakuphuza amanzi bageza ngawo nalolo suku bageza abantu amaNazaretha ayifike ngalo. Yathi yageza yaphuza ingane yaphalaza isilwane ukuthi saphuma siwa ngekhanda sayesawuside ushintsha umphalazo. Wathi baba wakhona nama uthi ngiphuze ngoba lamanzi kaShemba athasida naye kwathi mayithi yaphuzwa kwaphalaza kwaphuma intulo yagijima njalo yawehla yehlangene ezindongeni. Ngoshembe ngobuNkulunkulu bakhe kwaphela okungaphelele kwase kusala okuphelele. Kuthi ke sebekhetha inkosi laba bantu bakwaDuma. Sekufika ke iphupho kuDuma sebeyamaNazaretha ngoba bambonile uShembe ukuthi uNkulunkulu. Sebekhetha inkosi kuthi ebusuku baba lona uDuma uselele ebusuku futhi ikhala khona linoveranda. Nako kufika uBombela ubelethe uyise emahlombe. Uthi awubaba letho uShembe lapha ekwenze njani na? Uthi mntanami uShembe ungilandile lapha emkhona. Uzobe ngihlupheka nje bekuyini? Ngingenandawo. Ekufikeni wethu kulelizwe uthi lo mnumzane bekuhlupheka ngenandaba. NjengoShembe efika kulelizwe wahlupheka ngenandaba yokuphumula. Uthi uShembe ufikile kimi lapho ngikhona. Wathi emumva abantwana bakho sebegqoka ingubo emhlophe. Wena usafanele ukuhlala lapho uthi ngakho uShembe ulethe lapha manje. Ayibonge. Amen. Sengathi ingubo emhlophe ingapheli emakhaya. Uma sithi bomani uJehova nezizukulwane zenu
sihlabelela lapha usho ubakhombe na ngoba kusasa uzoshona bethi inkolo kamama inkolo kamamyeza noma inkolo kamamdlalo oselogane kwamyeza inkolo kamamdlalo osogwane kwamaseko inkolo kamaseko leyo inkolo kababa hayi thina ngoba sathi masithi bonga uJob manazatha nezulwane zembabengekho kwazi kwababala ukuthi baba badala bengekho abangazi lutho ngokuthi mina mase ngihambile emhlabeni kufunakalani bona basele emhlabeni ukuthi bakwenze kimi kuze mina ngihlangane noShem ngoba ke umsulwa nothi yena kana cha none